Жокускега жесыната бас баттақ барда ден Джон Айманна. Бу таблицаға білген ехқа көрдірек бүт, оныға манны көстерін күрдік бір қостақ таз жеға квартира ортотунан 5 миллион солққыбай сынала. 2 қостақ квартира 7 миллионтен тақса, онтон 3 қостақ квартира 10 миллион солққыбайға тәңнәр болды. Бу күрдік таблицаны көрірбі күрдік оттын Жокускега квартира орта сыната 7 миллион 145 тайынча мәхі 19 солққыбайға тәңнәр. Олата ортотунан 1 квадратный метре сынаға тахардаққа 149 тайынча 5 мәхі 34 солққыбай болды. Мантан дүрдік болын сөп. Москвада Жокускеда тәң сыналақтар. Бүгінгі темел бігеқа же сыната тоғы үрдүрүйден. Анан күнді көрәтшілер бет кәпсетіге барғытты әргітерін рабыт. Ағыз 914, 279 сүрбекке 612-ден бігеге бассап бұт нөмірі. Етінне ханалар ғытын, ұйытылар ғытын, бүгінгі алжыттар бұтын бері қытын сөп. Етенне студияға рейін кәліңгет, білден тұрар кәпсетіге қытты харым. Түрден екке тұтағыз 917 студияға нөмірі бет. Бүгінгі бері бітін же сыната тоғы үрдүрүйден. Аттаты бұтын оқа төхінен жені ұлыға чепчеті кирен ехерді, хотчондан жеғаната үрден ехер. Хотуртағыта дойды президент Владимир Путин бұл ұхықлен регионға чепчетілі ипотека кәмен 9 миллион солққыбайға дері үрдетер тұғынан әтекелер біте. Оқа эксперттер тұта бігеға бір қостақ жеғаната 9 миллионға дері үрден сөптен сылықтылар. Тоғы жені тұтатчылар, риэлтордар жиғынатын үрдетелері бұтығынан кенілерден бейгі бәйлерден италы ғықпыт. Онуға Джон Серге жиғыната үрдәхіні бұ же тұтатчылардан, онына риэлтордан ден әтелері бет. Бұты хөр ұннағай. Оның бейгін бейгі студия кәлбетер жеттірбітін тыңыр бүгін бейгі студия бұтығар республика самай бастың риэлтордыра кәлін өлжіттілер. Онна же тұтатчылар, оның кенелері күтті атақ тәпсін оларын мұтты күрітші оларын кәпсеттек біт. Саналарын істепіт бағылысты. Жәрі бидді білігінеребін бүгін бейгі студия бұтығар Мария Спиридоновна Степанова 112 қачақтан бұт епетнестек тәрілті атыға салатын салайатчы. Марьяна Константиновна Кожеваткина, Строй Универсал Туту компаниятын менеджера. Ильяна Ильинична Чемезова, Строй Универсал Туту компаниятын менеджера. Аркадий Аркадьевич Назаров, Стройякутс.ру порталы терьятчи, Джевот форумын терьятчи. Клара Викторовна Ичугаева, Сенчеру 21 премиум ден. Севкататында Сенчери, Сюрбебир премиум Джевот агентствотын директоры. Анна Николаевна Туласынова, риэлтор, Онна Фанасионович Лугинов, ЮПГТР эспер. Эпидем Курдук Республика бастың риэлтордыры же тұтуға үлеләхер жон бұ әйгеға офсенен алох тоқ бардырын бартын уран тұру лейджер жон. Білеген ете дойду президент Владимир Путин эпидем кенеттен Джон Серге Айманы түсті бас баттақыны барда, манна барытығар же тұтатчылар, онна риэлтордар бұруйдақтар дейді. Тәхір ұннағай. Тебеді ханабытын әтеққа чамы республиканы тағылыққа. Мен новостройка адаған өлелер боламын, бұл вторичный рынокка өлелер боламын. Әтеқ принцип, олық наған тіке хүргенемен риэлтортатан сыны үрдүрден. Тоғыдеқа риэлтор сынаны қаған дағын ұсынавлевай. Дабат атылыр кихи, же тұтар кихи сынатын бартын ұсынавлевай дер болады. Олен риэлторға сыны үрдүрі олық бид дастығыны хоқ. Атак же тұтатчы, например, же сыната әлбәқ фактордан тұтуқтақ. Онна болағаны теблеген 9 миллион программа киірдіғіне сыны үрдеден нағандық бұрыстой бай болбатақ. Например, 6 квадратный метрден ұлған еннәқ болаған әрі, например, әлбәқ суманылық концепт 6 миллионтен. Оны первоначально зногы бұз 20-го балаған ең сүрбе күніттен, әме хүрбе бірғыңыл ұлатын аралар де первоначально зногын, ол әме регулятор болықтақ. То есть просто так сыны мәні үрдеден оның болуға. Мен сана бар. Ататтар тоқ әбердәқ біті? Дұқыл ұрайын? Да, мен тоқтен әтеқпін әбі. Да, действительно, все растет. Так, и вообще вот эти меры были приняты государством не просто так по ладе. На самом деле вторичный рынок, это Белемдеди, это уже готовое жилье, и практически там никаких рисков нету. И когда идет купля-продажа, там деньги перечисляются на счет физлица в ладе. А когда вот, вообще зачем повышают ставку ЦБ? Для того, чтобы
ну, снизить нагрузку на вторичный рынок и чтобы люди покупали новостройки в Алладе. Ага, новостройка на лахтарнатон офсейнен экономика братахайдар в Алладе. Уже там не только по этим у нас по господдержкам идет не только новостройки, вот как в каменных домах, да, но там еще и идет строительство частного сектора или готовое жилье в Селедин, тоже поддержка есть на самом деле. Оттон чоғыны қолу застройщиктар тутатчылар де бұлақпын чахимас ден тутағатти. Әхеге қолу бұра ғына үрдүрін түрі тұтуақтен етейді. Ата бие сананы бәбі бағар бұтының латынра ниспепі болады. Материал санатыттан тұлтақ бие бригадалар бұтығар зарплаталары, энто зарплаталары мөрден ады болады. Соответственно, сан үрдүр бұлана тұнық тұтылтақ. Әхін арфана кем Аркадий? Да. Үрдүре түреті тұққаны. Ата Мария пен күрдік әлбәк фактордан тұра новостройка нәдәр болақ бітіні. Антон өскөтін вторичный нәдәр болақы вторичный химбир новостройка кәнтен постепенно үрдүр. Потому что господдержка химбир на новостройкалар гәрі берелер. Потому что әппетен күрдік тұқ основной двигатель новостройка вторичный химбир атыланыр. Олар химбир темері көһәм барар, квартирадан атылыр. Аны центрға новостройкалар тұтылуаттар. Соответственно, Джоннар центрға олар бар бұл химия вторичный алалар. Блин, вторичный үрдәвәккә тура 1% ставка күрдүк. Ол ген спросо, предложение гаях. Ол ген квартира үрдәвәккә тура. Блин, вторичныйга бирген түстәгән сыны үрдү, алар вторичныйга. Но ближайшие года точно үрдүр, потому что икенче үрбә халтнала новостройкаларга үрдүк бахына турады. Алар 600-тан 600-дән хагалан. Блин, олонук атлас пучанна, блин, уже ремонттан мебельдән, ну, по-любому 600-ка атлаваттар булады. Варханга туллар. Соответственно, ну батханнар вторичка месенә тахсар. Новостройка тахсаран, скорее всего, максимально тахсан турар мен көрдөх пена холора. Ул ханнык тахсываты ула дигәнем. Очайте блин таблица күрдер бит хиппаралар интен ладно мөхтәрен сөп. Улаты мөхтәрен сөп новостройка, потому что блин предложение әлбәннәр новостройка әлбәтә. Üçөй проекттар тагыстылар холора ба 112 да. Üçөй ба проекттар. Тинник блин саңа уже урут була холора квадратный метр жоннар тагылар это блин уже более комфортный вариантлар көрдүлдер. Холора еще ба проекттар балар бастыка тәһәгә бер детская площадкалар инде күндүк жоплай. Олен билген вариант әлбәх, выбор әлбәх, анан новостройка на тахсываты ула дигән. А так участоктарга тахсын һәп, потому что билген әлбәх ба уже продавецтер тохтатылар атыларын Путин бу әтте билген 9 миллион беддәхтәренә бигәр ханга тулык биткән. Мен сына китләнәләр, олен участоклар барашчыннар быел алара ордук булу дигән. Билген булган кебеләр. Холора 9 миллион булган, соответственно, химбир үдәтәләр. Темен тохтянтя. Холора участок 9 миллион булатын атлар диде быйны. Аны биге пока точно тугын программатын билбепе битә. Этира барды ди. Аны чагына җене холора бу биге билен билинге тоққа күнгә 6 миллионга да хандык документатын билеү дәлин батчагына буллау. Янта 9 миллионга бар чагына җене килдерәктәре хога ди. Мухи пока билбепе булла. Ялин участокка гына тахарин дем биле просто прогнозлар күрдүк. Хәп точно тахадем булба тахап. Один баланы биле холора срочно бу быйыл атлыбы нинден никинден болбата холора багар түһәлен һәп потому что бие билбеппе 9 миллионга билен точно хайдах барда болар. Бу примерно 6 квадраттан юһә боллаганы дем болла. Новостройкага более-менее понятный механизм, да? Кып кыражени 30 квадраттак жени 6 миллион 9 миллионга тлаган дем болбатах болады. Бәте требованиялар государство регулирует, чтобы на хайр дәвәтен ден первоначально зногын юнладнар. Только бие темете ключевой ставка үрдәвитен хин новостройка санатами үрдәгән сөп. Потому что тох пар поставщики услуг, производители товаров, да, логистика, транспорт, это они же все на кредитных средствах. Ключевой ставка Центробанка үрдәвит болана, алаты килер кредиттерами үрдүр, олин килер постепенно саналарын эме ол продукторын игоругаллар. Ол примерно агая хыйнан там через 3-6 месяцев мы почувствуем, да, не потому что застройщик сынын үрдәтен багарарден болбатах. Именно расходы гороны бар теме эбилден олин новостройка лыккан багар болган улханнык ухаппакка толкуйдан хаяни. Олан кебе хана ди. Афна саны жетинде хитерин бери хар опсияның бу ханы үрдүрүн хаддак эксперт быгытын көрдүк хана. Атын бу Мария сөпкөчө бәдик быгарда, аны мен кырытык эбемде, уна сырдатым фундаментально буллагана 9 сыны үрдүрү ден жигенен жон ымсыта ден бар хеп. Саха серин жона эре болбата андай дуга жонго бардыгар
спрос ден бар. Хеп, оны ымсы жадность. Хеп, фундаментально. Того детаққа беге бары үчüge жені ылықпытын бағарабыт, үчüge ағықпытын бағарабыт, әлбәқ қамнағы ылықпытын бағарабыт. Түхәмә әлбәқ қамнас ылабыт, отчоғына беге арбатыдатель бұд, ханнар үлелер болақпытте, кені әлбәқ қамнас төліқтәқ әлбәт расходтанар. Отчоғына кені продукциятығыр әме ол әпкі әппетінлерін әппеті де әме себестоимость перекидывает. Отчоғына сыны улатыр. Эти Джон ымсылақ болын инфляция ден бар. Андай дуғы бартығыр бар. Россияға да болбатақ, сақа селенерегер болбатақ. Инфляцияны күтті Утарстар Центральный банк үлелер бияға Россияға тон андай дуғы бартығыр кейін бағалар. Онна ключевой ставка ете инфляцияны күтті Антон қайтық деққа хөпей Борис Гонар инструмент хөп. Антон инфляция отчырын надаттан ключевой ставка үрдүр. Ол ключевой ставка болғана баннарға, коммерческая баннарға ресурс күрдік болар хөп. Коммерческая баннар үрдәбет сынанан хатчы ылам барын отчоны дөссө үрдік әме себестоимость болады. Тәрелтелерге жоңға кредит берер. Білеген болғана недвижимостька Центральный банк мнениетінен пузырь улаппыт. Ценовой. Олеген кене спрогу отчатын бағарар, кырытык улеген первоначально взногу Мария Петинкурдук улатынлары эти Россиятага кинбана требования иддебеле. Онна норма резервирования ден бар. Ол әме улатын әрек баннарға. Олеген кредит брагына әме улатыр. Исключение субсидиялах әрі программалар. Онно ключевой ставка түхәме улаппытын симбир бюджеттен субсидия баннарға кәлер олеген нәхиленияға ставка улаппат именно субсидиялах кредиттарға. Стандартный кредитный программаларға булана брагын білген уже 10 үстен үрдік тоғы детақ ключевой ставка 10 үст болбыт. Білен 16 брагыннақ ипотека буллақ қатына уже нормальный күрдік болар. Пока он түйет білген кәләқ суны. Чоғына ағыз егін біргеннақ тем білген ұлы қоқ болады. Дальневосточный ипотека инденгендерге. Семейная господдержка. Льготные программалар балар субсидиялах. Более того, я перебью, на вторичном рынке тоже есть возможность прямо сейчас оформиться под ставку 8-9% годовых. Это было на самом деле программ очень много, всяких разных интересных. Эти программы деньги салгах пытаны Николаевна, билин кылгас тахтылга барабыт, реклама кенеттен көрсөк бит бегенден бирге бол. Sürbe virüs üyem sürbe ühüs salıgar olan qod ütçat Allah namur olan qolanın doktor toyan doldu kadar tügenlere tiyentik senkelle. Bek istegülün töktörüyen terillen olan qabatıl qamoğay qamak toru qamuhunnak dillaqtır kılaqtaq kulastaqtırıl bağay rıhıttarı olan qolan konstant ilin kalin tüsühelleri gar küres ülcahalları gar tühülge teride. Qas sübe gün aqsın kehe settetten. Встречаем долгожданный новый проект АЭБ «Капитал» жилой комплекс «Золотой час» с уникальным обликом от ведущего якутского дизайнера в 112-м квартале столицы. 237 квартир первой очереди, в том числе и эксклюзивные, уже в продаже. «Золотой час» — это семейный жилой комплекс на Вилюйском тракте в зоне примыкания к лесному массиву. Это собственный бульвар и фонтан. Это тщательно продуманные квартиры и материалы, проверенные Якутией. Не упусти свой «Золотой час». Жагузка коракка квартира хыната 7 миллион 505 тенче меха хаттон 9 солковайден ортотунан быһалантырар. Оттан 1 квадратный метр 109 тенче 5 меха хотут тет солковайга теңнәр. Бүгүн биһиги бу сыйына үрдүрен тухунан кепсетебит, аны вакыттан жени ыларга билген ток сүбелер баллары ол тухан бу түймәк битер кестекбит. Биһиге аспыт түймәк битер ити программаларга келен токтооппут, анан Николай Жени салгыга. Ток программаларда булакпытны удамыр болары. На вторичном рынке ден была билген очень интересные есть программы. Бастыкатнан туран, когда Джон уже ипотека ден атлахар боллахпытны хэп, обременение лах квартиралар атлахар боллахпытны, покупатель атылахачы, продавец атылахачы ставкатнан уже устон хэп ипотекатын хэп. Элбэх бай Джон
бу аяхыллағыта ипотека вторичный рынок ағыз тоғыз бірген етеді. Ол ставканы лыбыт ипотекалары, бияны уже ставканы білген атлығық бүтін хэп. Но это платная услуга банка. Да, платная услуга банка в среднем 4-4 күндік болар хэп. Но если бидде 4-4 тілен баран, ол разницата білген ставка 14 бірген болағаны 5 бірген ежегодно болар болады. Экономия очень такая внушительная получается. И второй вариант есть возможность тоже отлаханалабыт банкаттан, бантан отлаханалабыт снижение ставки денер балар билген. Онна болланы. Олата біргені биге қатчыға тылар кықтан бұл. Да. Именно так. Онук болбыта уже где-то бир хыл болла. Сүрін баннерге барларыр бар. Сүрін баннерге барларыр бар. Атлаханалыққа хэп ну, как бы наперед төлүргүдүк боллах бите. За счет этого, ну, сумма переплаты олох лаппакытчыр. Онды кеген раз интерегіне на самом деле программалар бөйті баллар, оны ақтырық қанады. Очо олох олыбыра бұл застройщиктан, тутар Джонтон тутал бакка риэлторының әргетер ордук болан тақсар дері әлбәғ ақтырығы, да? Вообще... Әлбәғ программаны бейгі көріргі. Да, баратын көрір олар болақ бітті. Қаны баңа спецпредложение барын, акциялары, ставкалары, программалары бартын біле көрір олар болақ бітті. Сөп жәрі көрәтші күттігар, эфирге тағарабыт істебіт етөк әнін. Алло. Алло. Істебіт етөк ә олу. Алло, дұрабыларым. Дұраба. Дұрабыларым, бүхідді шөй бері тұрар. Үтөк ехеннен. Мен боллағына ұйтықпын бағарабын. Хәп, мен ұзноскаға бар бүдделі ақпен. Хәп, ол де мен боллағына деннен бербәкпет қачыннан қаян келдер. Бәйін көпсетіңін дұқымының оттырын ұл келдер. Оны боллағына мен ете ұйтар бұпырығын боллағына мандық. Bir kıvıdıratına metrete şüşür bu toğustun ceceti güttü. İti kaçıtından bererler de beter ergeteniyen kaçıtından ayatan bererler duget. İti baştaki ıyıtım, şef ikkisi ıyıtım bollağına tuğak diller. Bu men abı yoluğuttan eriyemin hep. Onu bollağına bu bir erece tutulunna cennene bir yak bir geçiler. Onu miyaka cennen bir bek bir diller. Kayan ete wanna hübbe beşilge bir de tutuldu diler. Abu yuluğa süddagal bangelay garaga diler bir muskaga bardılar. Ol toxarı bu cennen qaçıyan dekelen tupattarı gen et yapın bağarabın. Diğana da yaçı elbaq. Artistiskay ulus bolan baran. Atın uluslarga hüddağın tutu barar bolbattı. Söp, maqtalar engel bikker. Jaytinde xoruyduq бүтін сөпту, эксперт күрдік етек бүтін сөпті. Это бұл манна опцияның эти коммерческий тәрелтелер туталар дейді жені. Кенлер бұлана нар естественный бұлаға дей барыстарын ең көрілдер, ағалар, соттулар, перспектива, тын, рынағын, төхел, бәқ спростағы еген. Онна расходтырын ағалар, логистиканы, төхе ұрақын доставка, материал доставкатын, оны үләхеттер баллар дұғуқты, үләхеттер олар силдері бар дұғуқты. Оны наға әлбәқ показатели, оны влияющий фактор бар хэп. Үләхен коммерческой кенлерге барыстақ болағына кенлер же тұтуқтары. Оны арктической улускада, Антарктидаға да болын қанына бар тұтуқтары хэп. Антон bir-iki ağayak egin je tutar, ebeteri kvartira tutar nada bullağına, ol barıға hoq bullağa de, raskota budın elbək. Ebeteri ol kvadratный metr naha ıraqam boluğa. Eti barata Anton kompleksna tutuluqtaq. Olegen administrasiya küs köme boluqtaq, onlukka belegen eti Дальневосточный ипотека арктический регионларыме холбатулар, олеген опцияны Арктикаға білеген поддержка негара сәлбәқ. Эти снос ветхого аварийного жилья программанан хатчы бере оригиналлар бұғылақ, әбетер атын объект бере оригиналлар бұғылақ, онно эти истәтші әбетер сөбілеген хөп, әбетер сөбілеген хөп. Чоны хөбілеспет бұлағына атын қалыр бұлаға де ол жетігер. Білеген бар жетігер. Пока атын альтернатива бар болын дейірі. А так, тух сынатын хайдах бахарларын эти
жиңинен госорганы кытта кини быгар сыхтах ханнык төһө хатчыны берилдерен еген багар онно рыночный сынанан берехтерин сөп эбетер онно рынок еген особо хох була ди эти Арктикага агаях квартира еген же атланар болу ди олехин хаддагара среднероссийский көрөктөрүн бите уже госорган бахарар закон уны норматив. Сөбичи харбак жеттен көһөрүйүнден программалар туспа биги государственный орган үлэхеттерин кытытинде тун кепсеттахпетине Эти туспа кепсети болохтах. А так эти этине хото баран тута хатаргым бите бегеме. Онна те тугул буппут список. Аны за 1 квадратный метр маны касара хатчы көрүлдөр короче. Онны кайдакта ки логистикатер баппат суммата. Ибаныр некачественный же тутоханада аңарда логистикатер сумман аңара барар. Аны кайдакта тутохана этине туспа көрүлгөн надо. Именно артический улустарга дополнительно субсидируйданы надо. Логистиката субсидируйданы. Олген хотолора жона бир ник аварийнен бычона сертификатын эветер арктический ден сертификатын манна корак. Переезден бар. Аны олнан лыктырын сөп корак. Даже любой тутохутун хепта. Тонопсынан такка логистикатын этте ме эпикадалы материалын ханатын оны үлетин сынатын кытаттан теңгер таксар. Оны колбурата биге каннык улгыты кабы билген. Даже мидный улгыда котулуста болбатак. Сол бар кайдак бар кап. Оны сынатын колбурата биге в минус үлелебек болады любой предприятие. Хим бир бәбит мен жоннор бутан камнастыбыт, олорор жерлере строй материал барата бар болоннада. Ол таханан ол логистикатын кытта төмөрлүбүт сынатын кытта жон колбурата сөбүлеспет. Сөп колбурата сынага тарахан. Онтон бихентон кайдактаны кайын төһөрөк капытсога ме. Төһөкаларынан билген биге по республике сынанын хакытак бакалары. Анныга очойчу финансовый шатрын курдук, кырдык элбах же тутулунагына бу мантан барты биддет эллен бардагына очогуна ханы түтүгөн. Усреднение булар просто. Тутугар дери түһөрөлөр була. Көрөчү кытты хараны колбокка истебет төкө ханан. Алло. Алло. Истебет төкө хабулун? Төкө ханан. Бу ити вакытын сап, бу видео чыгартат. Бу учуталарга ден сентябрь айттан 0 программа кирпичи биттере. Булга будикавка действует. Но эти вот вы кирпичи не стивит, он там был Сбербанк кирилисти, дом кликин сох, он эти тох дехтеретес. Учуталарга ден. Сөп, жер макталага. Эти была программа, где 0,1 день кидде. Дальневосточная ипотека же подразумевает 2%. Сбербанк, 1,7 берелар. Но ВТБ БТ, да, за счет своей выгоды к чатам бербидосе. Именно поэтому только ВТБ сейчас действует эта программа 0,1 день. Не только учителям, но и всем педработникам, да, всем тем, кто проходит. Да. Кырдык уточнение беремен эти программа болбатах эти акция курдук. Так программаның икки брахын дальневосточный ипотека. Очети бандар бейлер индик акцияларда. Аны коңорохторун сөп аны эбетер риэлтор кытта эбетер кеһи бәте баны бардын керен үйрәтәхтәх. Эбетер сайтынан инкөрә. Деген БТБ берет. Он бәһестән отут бирискалы. Именно работника образования. Сөп антон буланы холбур эти программалар кредиттерге жети битти. Эти дальневосточный ипотека кирбитигер биги ханавыт эмискечүр дебитеди. Хол таз жерлерге квартираларга ген. Билген этинник бу программаларга үддүн өсүрдүр чинчилак төбөтө кайдагайды. Мин булаганы не тохтемете. Бастан будеме банкима программа петтәвтерди спрос олатыр. То есть элбэх кихатлыгы он уже сеп, да, например, идеалте любые ипотека хеттона ол тенче болбакка хүлбәт тенче булар. Кандык бар ки уюн он сеп курдук. Олен спрос олаттагына сразу предложение теме түрдән берер. Хеп, оны булаганы се бир оны моментнах. Например, застройщиктан бир сананы кахып боллагана или, например, жету токахып за определенную цену. То например, инвестордардан балар ди, атлахаллар, он ырхан, ырханны катлан берилер. Ол онтон сена ми үрдеон сөп. Олен кыртыкатынны кетебинде. Эти бастыкы дальневосточный ипотека кирбитигер ди, резко элбэх кеһи кыджык ылбыта. Онтон объект булан ограниченный.
бу предложение бу маннык келбетага. Түйілбе лақ еді, жоны бесері жеті. Вот. Олеген сына үрдәбит. Хеп, спрос, предложение ограниченное это. Түргенлік тутулуат же тутуты уғын болжықты ақылаға дей. Білеген бұллағаны, в принципе, тутулар бағалар, олеген эти хаңа условия, саңа лимит еген кейрен, в принципе, особо улаханлык хамсы ғоға. Ити причинанан. Хеп, ити бастыкыта иккеге бұллағана бағарбыт жон уже үксін ұлбыт механавр. Эти дальневосточные ипотеканы 6 миллионы холобур. Ол хин себе бір хенден латнаран бердактыр. Билеген опцияның пузырь. Бу билген статистиканы көрдік әттіқпіне, хэ? Францияны четі статистиканы ден терегетіп, өсті салғық бұд, білген емек ұлғас тоқтолға ора бұд, ол кәнеттенде статистика бұд, тұғу кәпсері, ол тұғынан кәпсетек бет, онын көрәшілер бұд, бегенен бірге оларын. Сүйрбе бирис үйем сүйрбе үхіс сылыгар олон қот үтчат олла нонур олон қоланың доғдар тоян болғы құдар түгенлері тигентік сәнкәлі. Бек кестігілін төқтөрен тәрілден олон қабатыл қомағай қоғамнақтыр қомығыннақтылақтыр қылықтақ құластақтырыл бағай рыхыттары олон қолаң қоныстан үлін кәлін түзелерігер күрес ұлжағаларығар түлге тәрейді. Қас сүбе күн ақсын кеhe сәттеттен. Жокускайга жеғаната тоғы үрдүрі ден темелән тұрамыд бүгінгі береге барғытын кәпсетеген ғырабыт, он уаққа үрдүрге түріеті, онна қайдақ тоқ болабыты денге сөбе, ама бүгін бейге бері біттен істеқтен сөп. Түрденеке тұтағыз тағы 17 студияға нөмір біт, етеніне басақ нөмірі олар ибат, ағыз 914, 219, сүрбекке 612. Аспыт түймек түмігер. Насуаныш де статистиканың бейгенен терегеп біте, бұттық статистикаты онына. Антон, опцияның мен бастықытын тұран манны кәтекпін бағарымын. Бейге сақабыт серен нәхеленеті миллион. Самый улахан нәхеленелақ регион бұл батақ. Бұд бейген ақсы сеген күрдік позицияға бар бұд. Олғынан баран кредитті нагрузканан бұллағана бейге один из самых закредитованных регионов. Бу булланы беги регионы мытыгар эме сдерживающий фактор болар. Того где так население оби кредитларга уже рахан устук соғыс болар. Бастыкынан Антон статистиканы булланы ипотечный кредитный опция регион портфеля булланы он ақсыз местеге турар. Холобур Дальний Восток беги Приморье кенттен самый әлбәк ипотечный кредит бетти бит. Хабаровская крайта неген быдын әлбәк суммалах бит. Холобур первый... Не, ведь того эльбах полой. Антон дохопут үчуэй Хабаровскайны кытты тәннәтәққа, атын Дальний Восток регионнары кытты тәннәтәққа, хэп, уна Россияттың среднем симбир дохопут үчуэй булади. Уна кыджик олохпут ин тупсон бағар болақпыт. Итек ырахан условиялах олохтох регион галдробут беге олохтохпут. Можно я добавлю, потому что очень много деревянного жилья, ветхого жилья, и есть необходимость улучшить потребность бар, потребность. Оны кытта Джон өсі оғылырын егін қатчайын бағарар, жеңін, онына Холобур Москваға, Санкт-Петербурга әме бей же ұлатчылар. Антон цифраны көрдіққа Холобур 2 сүрбе 2 сыл саңалытығар 139 миллиард кредиттағыды. Именно ипотека кредиттағыды. Бейе нәхеление бет. Бір сылынан сүрбе 1 миллиард ұлла. Әбей. Сүрбе 1 миллиард. Антон бұйыл бұллағаны сәтті ұйынан сүрбе 4 миллиард уже ұллылар жоннор. Олеген опсай кредитный нагрузка населения сүз ағуған үс. Сете ғаныр дәветін күтті хайыр болады. Антон емек ипотека сумматы үрдір, цена үрдір, еген ол барда тұтылықтақ. Олеген білеген спрос болады. Спрос примерно аннық жу күрдік. Ото білеген әме улаппыт по сравнению с прошлым годом. Рекордный объем берелдер, білген банайы. Аны бұлам аны кіндіқ. Аркадий Аркадьевич, ән форум терияғынде, эти порталлақын, форум терияғын, эти форумлар құлыбыра. Жарбанка. Форум хастари хәҗүр. Қайдақ барары, онна Джон төһө білеген құлыбыра етілған. Холора быйыл бу суббота басқағыне болан бітті бұл қаднойдарға. Анна тәнчат балтыра тәнчаттан тақсы кейгенен барды.
Олата билинде жетлахын багалак келбек. Әлбәха. Ата оны өксүн жет туттуым багалахым жаннарыда, онната квартирага кратак спрос түспүт. Ну, билдер. Ата ки әлбәх кегелен бара. Ите асука этен харып покурдук биде хүрбе Аллах хоромна ярмарка опытып, хага жаканеттен 90-юга. Ол аны нырга бахиге биде. 3 тыйынчы кегелен бар биде ола. Олох мындык застройщиктар олар докторуна хлеб курдук аталалар. Оны хора застройщиктар туран бара алалар, потому что квартиралар биден калды. Оны 5 квартира бар. 5 жети. Бу как раз 203-й кире турарда. Ол онна эти январь, февраль вообще 2 егер 34 тыйынчы курдук таксыта за квадратный метр сына. Резко таксыда. Ол онна таксаман токтан калбыда. Антан эти булрын хас бире санкция тухин болду тугарами так үрдәбите. Бирен үрдәрегендә жаннарами резко ксабыттыра. Аны мен предложение гайк булган кабыта, ол биреме мисен үрдәр кабыта. Аны үрдәр кадәр аны төшпәт. Таз жентилинде мас жентилинде. Бартын. Бартан лыбыта. Холва таз жага чос просто гая була билген хайдага ян курдук. Ол бин көдөпне спрос боллагана таз жага вторичка хим бир бар хеп. Хим бир бар ха. Онна тузулодор жага спрос конечно бар баваллади дальневосточный энергощадыгы литр. Он таганан быел энерг хам земельный участоктар. Сирдер онна жету тагана чахана же атлахан атыдайын олох лаппыр дәте урку хылларга таңнатакка. Он таганан де спрос предложение олох иккен олох тебестеңе литрлар де. Олох боллагана олох иккен Эгил тегили хелдер. Онду кудуги хелдер олихен баллана тохти участок ханада тагыстаган. Ха тагыста билген холбора олох га хо участаган холбора ди тускул хата синде гастра хо. Оны тогар учасы 2 миллион деп кудукта вот. Эхил социальный программанан холбора кирер ден биле программага кикбитин биле жандар алох нытыклалдар ол деп туту багата бар. Ата билген атылыр же барды холура олу чөнге бесер. Ох, таз же бар элбакта. Таз же билин холбора выбор элбәте. Хох үтә хаҗуда хәп. Бидән хабыдан новостройка. Бия хамна тугат лахабыдан атылыр битин билбәппе булган. Анда бу билген көһөре холбора хаңа проект бата тагыста ди. Утумнар шәбәтик тахардылар. Бу машалла блюзка тракка хастаган тагыста холбора да. Блюзка тракка ончы же бар. Атак билин урут холора же кирерди башы квартира битен калырды хәп. Билин болагана кирбит тежелерге квартиралар холора баалар. 2-3 хостактар улханны каталаматтар. Гыянан калган калды. Потому что хумалары рахам булады. Хәттәри агысты менен 9 миллион нактар, онуктар гыянан калган калды. Билин 4 жагын квартиралар баалар холора кирбит же. Оны мен эбиет яхпенеме багарабын хәп бастан программа дальневосточная ипотека кирбитигер вопрос количества был. Дәһә калларынан бир хостагы бар максимально атласпыттыра. Билген касырсыл аспытын кенне все-таки качество. Жандар, например, многодетная семья была, наде бир хостах отутис квадратка хайда холорохтар. Хим бир олихим билген нетини бапрога, билген бир хостах жедер бол батактар, үз төт хостах жедер. Басаман дыви ки биде утади. Ол кирбитигер жени кимя албыттыр хеп. Жени бар желя жанар албыттыр. Бара хабара желяхтыр хеп. Олраллар онна эби Улбытыр кийенлер комнатная квартираны бир күнү хеп бартын харазы хокканан биспиттер. Бир Антан билген баллана ол нук жандар барты гаялыктыра. Били отут бесерен боллага ди холора ди. Ханга поколение латтага ди утта ипотеканы ылар өйдө биле келлага ди утта ди. Хем бир көлөнүк. Да, олим банда келе бана басты ипотекалары болар, олим бана качествону көрдүлөр. Уже билен 2 хостагы уйын багаралы. Улханы и багараллар. Квартира нелерден болбат. Билген уже инфраструктуратын көрөлөр. Крыгой болдун ден, тугар пешеходный зоналар или парковка бар. Онны калбах уже вопрохотол куйдур болбуттар. Лишь бы квадратный метр атласпыттер ден болбат. Лишь бы енти бастыкалар болбут. Бастыкалар, да. Бурыдактары болду вот көрдүгүт та. Бемас жет оны эсеге сепли бияка көрөчү бар. Улар жондар. Спрос улатынар бу жон ден. Сереп эстебит үтө кенен. Алло, дорабалар. Дораба бахал. Ориентидем Александра Демен. Элбах олах жекерген болабыт. Иге буллагана семейный ипотеканан жекерден хаҗабыт новостройкага хәл. Оны буллагана примерно 3 хостаг же билген жокускайга хыната примерно тәһә боларын бияхсын багарабын бу риэлтордардан. Оны желательно детсада, осколата рядом болар. Ханнык жени, ханнык жилой комплексы хүбәлиятеләре ен баһалта. Мактал. Сеп өлөнтен дирахиттен манны келем багар. Эти ровно пипик курдук тасан калды. Вот ровно качество прогатагыста инфраструктураны ен улханык толкытам. Же тутулунда квартиралар балалар атластын, онны
тротуара бар болғаны сөп болын дейбіт күрдік. Аны бұл дальневосточный ипотеканан әлбәқ оғыла қылыр ұтлағалар. Конечно, кені ол кейілеліктәқ, ипотекатын төліқтәқ, оғыларын латынырдықтақ. Дитсада рядом бар болықтақ. Оғытын дисака тахарда, ары чулахан оғытын осколаға бәйті барда, қасыры 10 ені сыновкана айнавакка. Бартан ұтпыл көйдамыт болықтақ. Атятын корыққа бар ғырттақ бұтын асына өтті. Ойнаға кірігі, ойнаға құратыны. Тықаны дағаны бадаран соқ, сирер. Кейрер солын үчіге, тұғыры вороталағы, видеонаблюдениялақ, кейі көрі көрістінар, оннал ұрын бағарар. Бияқа сақсыргер чүккускай гондық территорияны хағаяқ. Мандық яны ұқылыр. Бейі баланы бұл ұндыр көріған словиялар өте. Халы үстіоты ебіға тұғыстымны бұттады. Онны қоғатыға мен де қалбыр атында өділері кәтен көрәуінде бейі хақайрия бұл жүкісі көрі ұндыр күшейдік олар өптеген өңіп. Төхек қаларынан бартынан ора атылар. Просто сән қайдақны қытымныға ажанар болдайы бұттады. Анды просто вананы вовремя оңыран егеме қатшы ондық мандық бартын ады. Мен хана бар, олары біле жонар хаңаралар аған дебі жені атан тұқпаттар ондық мандық. Ата хем бей Галлар былай. Ынрык галлар. Это простой бай был батах. Кені, например, атын дойдуга круглогодично туталлар. Туттулар бардылар, бияха оланы сааскаларын күйтағайын. Сир маннык пока оттайт күйтағайын. Антукайын аны рабочийдарын барып кәлдінлер, бардынлар, еме плотный график болар. Оны күйін уже бітен қалаған. Сылан арар тұтаған. Атаки сыянатын итер қылуыра. Үз қостағы, үз қолақ ғыл тәғалын. Қолбыра білген, 203 микрорайон бар де. Онны қолбыра хәттон ағысының квадраты 12-тен қыраға бұл баққын. Семейный ипотека. По семейный де. Семейная ипотека ұратлақта. Ұратлақ бұл, кесе семейная ипотека тұтулары тұра жайларға. Ол вторичка. Тұтулары тұра жайларға. Семейная ипотеканы, например, новостройкалы қағып, онна болағына... Строительство дома. Именно строительство дома. Но уратында ден болағына, білген Сбербанкға, например, вообще господдержкалақ программа 6 миллионнан ограниченный турар боллады. Семейнеге хеттен аргуладыңдар. Вот, семейнеге хеттен ар миллионы қағып. Онна болағына бейе... Бірғанын үрдір. Бірғанын... Улханды күрді әвәті. Аты үрдір. Бес бірғаннақ. Аты үрдір. О, бес бірғаннақ. Бес егетті бол батақ. Но я еще продолжу, да? Квартиры же разные. Үс қостағы желер бар да, 6 квадраттақ тен бол батақ, да? Үс қостақтыр 6 квадраттақ, 9 квадраттақ арас болуғын сөп. Бейхан автор бейі жептігір ЖК «Золотой час» именно проектный решениетін хачугай. Бейхеміндік лишь бы сыналах улхан жейні ұрханы қатлауыт тен бол батақ. Үші проекттақ жейлер 6 квадратный метрлі 6 миллион үстістен сағаландар. Оны, например, эти семейные ипотеканы хәттәңар миллион улатыр. Бұд сумманын ылықын бағары болықына, олық спокойно атлар. Да, оны болық. Первоначальный дақ боланы, да? Первоначальный дақ болағына, он тукай төлібірі примерно 37-30 болар. Это потому что бияха, например, он первоначально должен вычитать, так 7 миллион күрді қыллаған, онлық болар төлібірі. Материнская тут тоқтырын. Бияха кәләрін ЖК «Золотой час». Рейк ұлғастық толғы бар еқпіт, ол кәнеттен месалғы еқпіт, кенді көрәшілі бүйді көпістегі күттен әрі. Ән чағаны жезді. Білейін де оны қылеқпіт. Мәзделі бүйді Беги студия бутер тоқтолбы кемегер самый интересный костелер болан халлар курдуктар, оны же беги билеген тахарих пут, оноха бу таз жене, бу аспыт емек битер кесепи поллах путна, аны билеген маз жега. Ити өлөнтен ренкел бикрече холура беги үс оголах же керген, үс костогу улатыл тоқтим болары. Улапыт бирганынан жети бити. Бирганан бу бутак сумматынан. Сумматынан 9 миллионга ипотека. Илыгын сөп, оны төлбіре, олық, оты сәтті тұтағысты хинче кехеме ойындар төлбіре тақсар. Отта еті суммаға мас жет тұтуққа әпті еді? Мас жет тұтағынығар, тұчағыны жет тұтағынығар, нек улатының лыбыт сумма көрілібет, максимум 6. Улапыт 6 миллион болар. Қолы бұрата еті әлбәқ оғылақ ғалар келінлер 6 миллионға бігеққа атыттары бәппет. Бігеққа подключ келінлерінтен 2 тәстағы жені, 130 квадраттағы жені тұттықтырын сөп. Олар екі тәстайын болын? 2 тәстақ, қолы бұрата хәтті дауыннақ, ағысты тоғыстағы жерлер, отопленията уата барды керен тұрар болыр. Он по семейной ипотеке без поручителя, без залогу ләлейбден. Ханатынан чепчіке болан тақсын? Ханатынан чепчіке болан таққар. Оты не участок бұтаны кейбет? Тені участок кейбет. Учаны жен күтчір. Бір әтәхә хоқ. Бір әтәхә соқ боланты ол участокыттан тұтылықтақ бұне. 1,5 миллионға, 1,600,000 қатасқы қолы бұратары еті 2 участок ұлақына. 5 миллионға, 5 миллионға
киһи спокойно эме туттан сөп, улахан же, колобрата тоғысты оннағы жеға спокойно үс қос батар, кухня-гостиная, санузел, котельная, барата кирен Блин, болар. Джон бир тәсте ордуклар болбут, кстати. Бир тәсте Iki тәсте урут бихи iki тәсте ахти йыллар тәди. Потому что удобно. Блин балана это идеуттер iki тәске тахарга кирге раханин балла. Тахарга кирге рахан. Лишний квадраты хүтерәң. Энергоэффективный Бир хават. тәһе улханың орор бу. Тоста вон, вон да вон, вон ки да вон. Онтон Аллах биле эксабы жоннор, кара участоктагы жоннор iki тәстәгә туталар. Участогын ари кең боллагына. Кең боллагына тәһеннән кен хочонан то бир Батитен 6 миллионга баталлар детін 200 квадрат метріне же тутоққа хап детін қолыбыра. Отчетуар олата мас жағы хыныр дәбет ақтенді. Мас жега сенан тон хим бир эме квартира ханатын курдук МКД жейлер кенен курдук эме скачоктур. Улатар кичер колбрата былырын хас маспыт ханада отут бесете Куба билеген боллагына сүрбе төтсүн сүрбалтыннан. Эти ритус битте. Очаны билеген договордахан эхигеттен бу ипотеканы алан кебес тахтерне холуры эхил тутар булагытты битер кыһыныр туталыт. Билеген бихини кытта колбрата кален договор төһәрстахтына очаны бихи сана бит фиксированный болар. Эхил сана Jordan Куба Jordan'да болун бихи колбрата договорда спецсана бит уже улар бат. Олар тинен эме үчүгэй табыгастах. Билген беремага бихи эхилге сылга заказ алалар, например. Уже эхил тутар жайлар битер заказ алалар. Материалдар да бар. Закуп тубут. Проект имбия тооротты. Типовойду. Индивидуально. Типовой болбатах кас атон жон кайдак багарынан. Отын риэлтордар эге мас жаны ытлахаргы тордук тигит ту тас жаны тордук тигит. На самом деле это все индивидуально было. Здесь семья раз. Хорох Джон элбэх олох, например, ди барларын онна тухтан ол хатастан, например, оскулата хэкканада, онтан бәлрүле лилер, дисака, кемері кружокка, да, этого не хотят, поэтому хотят жить в центре города. Есть такие. А есть, наоборот, люди, которым прямо нужен воздух. Икки масыналахтар, түргәнне келелләр, агалаллар дебит курдук. А так это квартира цох плана, хим бир бастан лучше квартиралар ордук план, тон чаганы дет. И то, и другое. Жеп жере көрөтчүнүк холбуккар эстебит итөк ханын. Алло. Алло. Здравствуй, эстебит. Здравствуй. Мен вопрос задах, дальневосточная ипотека будет семейная. Икки кулдук болла, онтон тугу эшеларына учут кин, онну көңүлүнө ду, хатына ду ярамат. Идебедер иккиз жайларына вот, но туде ришка хайдабыта олар эдебете чаганы же. Бырыгыннарын эки кыттыбат. Телепеңин урмара чолкедекка итинне холубра эн бэң застройщик, заемщик, кергенин со заемщик болбута дуа. Мен заемщик болған, кергенин заемщик. Брак зарегистрирован, да? Да. Если зарегистрированный брак, то бакет. Эти бир программа учиталар просто кеңетен бебитри. Дальневосточная ипотека, ну, Джон, Биддере берилер. ките үсте оғылын доқтордан та семейнейнен обычно лайлар. Это семейный ипотека. Ол уже биргенер. Атын ипотека. Просто те бутуялар, жондар дальневосточный габри семейный ден, эдерелларга ден берилер. Дальневосточный и семейный ден это разные программы. Просто дальневосточная программа эдерелларга ден. Ити көрөтчү бахарын бирекка. Мен иде өпүнө холубра бу дальневосточный ипотекага, хукулинага ипотекага кихи ологор биддере берилер. Да. Заемщик бол, созаемщик бол, поручитель бол. Да, совершенно верно. Холубра мен атын киха поручитель боллакпыны, мен ылар кыым хук болам. Жол баккан. Но бәйін бұл боллақана атын жоңға поручитель хан сөп. Анон нуктах. Бастан бәғырлаган антон поручитель болаған. Антон поручитель бұл боллақана уже бәғырақтан баққан. Вот. Программа киран халан. Уже тут. Вот эти семейные демет, эти брыгана, бли... 4,3 ден болан турар, билген. На мне можно строиться, можно новостройку купить. На наличие ребенка обязательно. Он нагас он толсыллах оғылақ боллақытына. Эбетер 2 и более ребенка до 18 лет бар боллағына уже семейныйға қапсалады. Эбетер бир оға инвалидный став болған. Да, любого года рождения. Но зато там есть плюс. Например, тут без асаскан аспыт боллақына, да, қайдақ биддағаны программаға төбес пәппенде болын. Если 2 несовершеннолетних ребенка, пусть 45 лет будет, ты можешь взять эту ипотеку. И тоже платеж будет очень комфортно, это не 14,9. И семейный әлбақтылық. Уже был боллақына, но был гаттан, был боллақына уже
больше бахане. Если до 23-го года был полохана, например, блин, Лыкын хэп. в 23-м году Приходите к риэлторам, Ити учитал программата деп. Учитал программата туспагох, эти дальневосточная программа. Кеңетен бербиттер. Билету бестерегер дер болбата, аны чуталлар, састар тунлугого, брастар састар тунлугого. Аны трамбуллагана ити семейный ипотека деген алаты тохта. Ханна багырлыкпын сөптү бетер Хайын республика. Канна барлыкка тем хэп, только да, это может быть другой регион. Да, более того, сейчас это самая популярная, самая низкая ставка волонтеров на новостройки по России. Блин, Москва, Питер, Отлыбыт. Он, например, вот эти программы дальше субсидируются застройщиком. Все тюрем берет застройщик за свой счет, как бы проценты уплачивает за заемщика, да, за клиента. И, соответственно, покупателю, клиенту, заемщику, кредиттері 1,99, 2,99 инденер балдар. Бұл басапқы керевітсеп, тоғы бір қос шлакоблогынан тұталары бігі күрдік тестімні дойдуға материал качествоты мөлтіқ дегені бінден. Государственный застройщик тоғы соғой бар болу дүйден, участық қанаты үлді соқ ұрата олық күскір депеттер дейір. Ече материалығыр тек қара? Шлакоблокта. Bir çağına celer eterdi mi? O sen kvartiralar eter bu. Шлакоблок bulan ötün. То шлакоблок hem ödüplegen alır bitti. Маны шлакоблогунан турар же биддан хох деп көрдүк да. Основной материал болгон сеп, утеплитель болгон сеп, онтон өсө фасад бар болгон сеп. Туга бәдә бир технологиялар болады. А так технология түгер специалист болбатакпын. Ол шлакоблок бәдә мегер туспа утепленный шлакоблок, облегченный шлакоблок. Хайдага мы же не знаем. Там вариантов может быть много. А так билеген аныгы желе бары монолитный каркасный шлакоблогунан тутулалар. Бар тик кичик чагны женетелдер болот. Бир же например монолитный каркас. Каз жен тутагытты? Каз жен тутагыт. Тутунсап. Ото материалын кайдак бягыт бахарагытты атылахатчы бәйт аталар. По технологии тутагыт. Колобрата келер заказчик в основном антын билбеттер сүрүннән такка. Таз же багарып тиллер, тон кинлер боллагана баһарны өтөн көрөлдөр. Он на квадратный метрете чуть-чуть дороже болар карандан. Оле хин үксүн жон колобрата таз жени, но тутар бутагар хин бир эпидем курдук технологиятынан тутабыт олтана колобрата фасада бар болар, утеплениялар болар обязательно. Тондук. Отчогоно манык тох бар болорду бериберкилер контроллур терилте ден курдук туспа. Чахана желерген никсо. А так технадзордар балар. В частном порядке частные компаниялар балар, олар нанимайдан кайыкта обследование отуруга. Эти технологияны кыджик тутугуакка надо. Сорок жоннор бәлері туталар технологияны билбекке үлеген желері тымныйгин болған сөп, трещина барын сөп, ол бір теплоизоляцияны игинен оғырачулар әбетер тағынан ити рас болар. Ну, әме тоқ профессиональный терилтелері күтті договор түйерсен тутарга ордуксу. Бұдан ордук. Көрөтчі, нұқыл бұл дәрәй фирге тақсабыт етеке ханар. Алло. Алло. Здравствуйте, ведь. Здорово. Мен маны кейте вақпын потребительский кредиты бұтын әп ипотека кехылағата. Онын бұл семейный ипотека дем бады. Семейный ипотекаға хатан көхір көхтақпын доғы кредит бұтын ипотекатты. Мақталы харин кредит. Мен дәйтім түгі әтерін әп. В залог квартира берілдіна ади. Потребительский где-то вот так. Он только кини семейные ипотека абраханын дюхерем багары дени датым. Потому что по семейной ипотеке ставка 4,3, а потребительские кредиты от 14 до 25, да, бывают и выше в Алладе. Но тут опять же, да, вообще семейная ипотека, вообще вся ипотека с господдержкой, она нацелена на застройщиков. Потребительские кредиты был планы кибять уже бар кредит. Бар жетин залог бердяди банка. Олген такую квартиру уже невозможно переоформить на семейную ипотеку. Но на семейную ипотеку можно оформить, если вы покупали, например, как я, до введения всяких этих программ. И по обычной ипотеке бегал на 12% годовых тянет на новостройки, например, в Лапотеде. Он там, ставка стала 4,3. Так можно рефинансирование сделать. Если вы покупали новостройку у застройщика. Договор участия. Да.
Кырда чона цикличность курдук эргиллен келен бар болу да холура бихи кырдык амбастан бу коракка келен олох суян олох бутыгар хамай кытчабыты 14-15 бирген эте буллагы. Отен келен кадагара агыс 9 биргенге дер түспүтө, хетте биргенге дер булбута, сө олохтаган делме сушна келен 2 биргенге дер. Энник түгү бар. 001 бар эти. Вот. Энник түгү бар болу да. Бар было. Ханара, Конечно. Зависит рынок, это живой, от многих факторов зависит. Например, Инфляция, какой-то там, производитель, инфляция, спрос, возможности Оттон приобретения. сансер улоньон хетте бу гына үрдәһенигер. Конечно. Аннюра улы, потому Оттон что... ол хин новостройка тардахтыр боллахтыр ди, жонор качыларын новостройка бердинерден, потому что вот как раз из-за санкций, если раньше лифты, например, покупались у, например, За границей. постоянно за границей, да, сейчас же все это закупается внутри России в Алладе. Это тоже, да, ну, тугу тупсарар Алладе экономика, надо идукене. То есть застройщик, он не просто как бы зарабатывает деньги или там получает какие-то субсидии, господдержку от государства, не в таком прямом смысле, а то, что когда поддерживают строительство домов, от этого очень-очень много эффекта идет, мультипликативный. Много людей работает, да, он иманных барангер. Грузовик алла, да, кимера бетон ордо, кимера хамнасылла, он барта он таргана турар. Эффект экономический очень большой. Бытовой техника. Он поддерживает не только застройщиков, он поддерживает население. Да. Дәрес Сибир көрәтче бар, итвекәһеннән истебит. Барбын эфиргә истебит. Алло, дроба, ха. Алло. Истебит дроба. Вопрос берәр генә. Пожалуйста. Ихләрдә? Ихләр эфиргә баргын. Вопрос берәбин. Мен колы бу чагына иде туттар бар. Чагына иде туттар генә. Колы ише хатаска онна договор оңырсор бар. Бу колы билем кыгын әҗил сайын туттар буллакпына договор оңырсорга билеген. Хурисокпын хеп хурistар бар. Первоначальный бин договор хаганы беребиндер. Иде сайын туттарбын, туттарым сагынады. Сәбәп мактал ренкел биккер каһан бирер дуйды. Это первоначальный взнос тохтан тулуктагы бейниката договордагыларгар жаннар ипотечными средствами төлөлөр, эбетер наличными калалар ди. Наличными онна инне иккенергер клубит оплата тустус по болар. Наличными боллагана сначала половину бигон бирген төлөлөр, онтан Беген бирген тугу. бигон бирген договор сумматы. Ол первоначальный зногум беген. Наличканан туттарар булактарына. Первоначальный сена наличканан туттарар булактарына ди. Антон ипотечными средствами буланы, конечно, это первоначальный взнос суммата болар от договор. Манна билеген. Кредитлар күнгер, Так эти клиенты, мен вопросом чуть отны койдатым. Кини буллагана, могу ли я отсрочить передачу первоначального взноса на летний период? Для фиксации цены бастыга оплата цены потому что бихе материал закуптох надо, но запасы какие-нибудь бар было надо бихега бәвтер. Кини, например, сайын туттарар, оны бихе материалларын эртеттен $1 бут. Ачыган онны костроишка ден хол. Вообще это договор дем буллади. Без залога, без поручителя буллаган хим бир банк нелерге траншынан төре бастан. Тут без брен төре, онтон бихем брен төре, онтон калбытын төре. Это все под договором. Онтон первоначальный кини. Как договориться? Кредит был күнегер первоначальный нужен. Берехтах. Банк опять же банк тут без бренин бере була кини потом да берен хеп була. Ну да. Аны чона кемнен кепсетери? Строительная компания. Ариен уже конкретный кепсетер. Или бихега может обратиться, и мы будем представлять его интересы. Аны риэлторга ден үчүгэй ден холура эн туттарар дуа тылахарды кихитта хачыл баккын. На самом деле, доктор застройщиктар баллар. Застройщики, есть ряд застройщиков, лучшие застройщики нашей республики платят нам, агентам, комиссионное вознаграждение. Олаем бе покупатель артанул баппыт. При этом у нас стоимость квартиры не повышается. Хадагара ончагаллагата стереотип бар эти риэлтортан ыллаккана ырахан курдук. Да. Наоборот, риэлтор төлер будан выгодный, потому что им беремяган экономиканаган хеп. Самая чепчики выгодная программа была в Бере. Да, на самом деле, билбет поллахана, например, он вторичканы баран он тет брыгынгалын билген, да? Мекаллахана агыз брыгынгалын де. Это же существенная разница. Он только
почти улах 5-6 миллион разница. Оны хатчы төләбет, оны, например, риэлтортан бихехат застройщиктан жетлахар боллагана, квартира сәнәтәме үрдәбет. Бихиттан да кәлен аллагана, риэлтортан да аллагана, сәнәтә бир болар. Ол гына бен риэлтор бу мандык программаны лыгы, бу мандык консультациялар бере, онтон рефинансирует дохпут, самый выгодный вариант бере. Ставкаларын бартын биле алар. Садилах дейдуларга риэлторда хар болан желенаган. Риэлторга жел баккын. Жегенен көрачан көропутыгерге. Жара истебит итү кәһенен эфирге тагыстыбыт, рахат үмүктөр көрөчү булла булу, истебит дроба. Алло. Ага, истебит. Алло, хилдә. Ага. Мин моны кайталахтым. Ити семейная ипотека дигән бар ди. Анна буллагына беге на строительство частного жилого дома дигән ипотека лах битте. Онтой бутан семейныйга көһөрөк бүтүн сөптү. Или оно именно участникам долевого строительства радием боларды? Только участникам долевого строительства можно переоформить. Өсүбидә хатлы харат лепен хама урда. Только участникам долевого строительства можно оформить рефинансирование именно. Тохтарга вторичкаларга хокта. Хо. Строительство где-то. На строительство. Кини буллагана на строительство улбытте. Уже жилого дома. То есть, например, под 10% от ласпыта на блин тюгерем барар. Для этого нужно продать тот дом и получить консультацию, как можно сделать это выгодно. Всякие разные варианты, бар, выходы. Атын варианттар көрдүк кохапты. Да, только дохка надо, чуйдык агыкка надо. Финансово грамотно. Медикпын 15 сыл үлеләбитим история кредита бир телефон тасылтан кухаган болбута төлөбүтүн барытын билеген карта бар кредитне туттабын первоначальный төлөбүр бар. Сен бир аккастылар кухаган историялык булакана кайда ипотекалык сөбүйдү. Бияга каллага табият. Кредитная история сим бир по закону көрүлдүр хеп. Онна кредитная история ити холобур судимас эме давностах утта. Кредитная история эме давностах. Болжоктох Болжоктох. Холобур кени уже төлөм бүтербит булганы 5 жылдан кредитная история төчөй курдук болар. Ону ата баннерга да риэлтордарга да келен консультациялан көрөнсөп. Того откастылары багар атын причиналарга болду. Но иждик кредитная история Кредитная история госуслуганан госуслугандан басу көрөнсөп, ол аны көстө хажыр именно тока просрочкалах то ол онтан рейтингин көрөп, кредитный рейтингин. Кредитный потенциал дем бар. Кредитный картага булгана жон күн өйдөбөт того жетекка баннарга ырхан условиялар льготный периодтак иген нигерас хеп олehen аны үчүйдүк үйрөтөт канада. Олehen жон элбек просрочкалах именно кредитный карта. Ол бир күн, оны сүйс бир мехө кеген курдук кыра просрочкалактыр. Ол просрочка эме Которым турар болар. Которым турар болен эме причина болон сөп просрочка А просто вот неплательщик, тик который турар. Он есе бир момент бар. Например, кредитная карта лимит 300 тысяч болон. Ипотечная заявка бердагана, допустим, хамнага 5 тысяч. Дальневосточная ипотека отут тысяч алган сеп. Аны кредитный лимит картадан 10 биргантан сүбе 5 биргангада даже ол качын туттубатак боллагана төлүү хиджер курдуктен ага. Да, 300, например, 10 бирган отут тысяч төлө бирдах курдук. Алады кенин төлүр кыга соктон агаган сеп. Чо кредитный картаны опсенен лимитин сабан кех. Сабан кех. Есть еще момент. Ну да, это много нюансов, которые надо вместе учесть. Баннарга реңен лимитин кычыттыран демек. Да. Вон тыгынчага, тинькофтар тыгынчага кычыттала, альфалар вон тыгынчага кычытталар, очону төлөбүрө уже кыра курдук болор, очону кредитный потенциалы уже улатан бери. Себеп аны турун буллагана манны кейти барды. Вы ограничения по возрасту барды ден. Бастыкыта 2 була братым участник СВО кене дывы туханын сөптү. Это до 35 лет возрастное ограничение хэп. Тут эпипит курдук педагогтарга, он медиктарга ограничение хох СВО участниктарга, а тут без кадылы. Билеген просто Дальний Восток, это дальневосточная ипотека, все эти учетулары рятлерди, расширение, оборонно-промышленный комплекс, үлехеттерегер Дальний Восток, эме расширение было. Тут приехал просто Сахасир, битигер оборонно-промышленный комплекс Сох. Хабаровская, Владивосток, Приморье, Енонно. Тут тохтырын сөп. А так отдельно сыволарга ден хохтох. Пока кредитный каникул бар. Себеп ВТБ тогыз бирген ипотеканы рефинансирование урокку сөптү ден.
Тоғыз бірген де білген үшөй де. Үшөй бірген. Чүгей бірген. Да. Вері пока. Кыржағыз жоңға ылылы түлігін жебедер. Кыржағыз жоңға ипотека бар дуден. Хаста жоңға жері. Неге итін Үлехет халба? бұлланы бар бұллай. Бар. Үлехет бұлланы, конечно, үлехет бұллай. О, сен ипотека хассас кедерілі. Более того, я вам ипотекан сейчас сабылларыгар хеттон бестах болты. Олар 6 болха максимум 5. Қандай на момент покажи. Очень интересная программа есть. Я помню, кем дебильбет, бегали хатны ко всем. А он бескадлы можно даже дальневосточную ипотеку оформить. Вот, например, у меня мама воспитатель. Ей 65, например, да. Если она идет в банк, ей делают расчет. Том бескер төлем бютерехтахын ден, например. Тоғысылға ағам берелер. Он ежемесячный платеж симбир лухамба болан қалыр. За счет того, что срок маленький был. Есть возможность, это не Сбербанк и не ВТБ, да. На самом деле банков же много, и у каждого банка есть свои нюансы. Нет, это не Совкомбанк. Есть возможность привлечь созаемщиком. Я, например, могу выступить созаемщиком у своей мамы, оформить дальневосточную ипотеку под 2%, 1,7%, да, но срок оформить на мой возраст. Есть такая возможность. Многие об этом не знают. Ольга риэлтор надо. Да, Бүгінгі бері біттімегінен қаян да риэлтор қалбап болу қала. Антон опсенен баннар айы нестандартная заявка ден бар. Ханнык бағар бан, по идее, стандартный сеттен 5 састыргырдыл берілдер. А так бан бәті нестандартный холобру хәттен алттытыгар, хәттетігар, ағығығар дері берен сөп. Әме анализтан. Тоғы детақы ипотечный кредит, надежный кредит күрдік ағылдар. Залогтақ ұлады. Особенно если созаемщики есть. Бұйтығы қордан кемекқары 5 ғылттан әлбақ более ден. Очарық күтірабын, семейный ипотеканың желбі поллақпына ол очарытын кәліғын жебін берілер дөй бітірік қастықтырын сөптойын. На самом деле это зависит от того, да, который какая программа. Какая программа? Это государственная программа была? Вот они тоже разные. Минстрой, да, или, например, где-то хох и день была, она тончеллана, уже собственник была, чон как будто бы у него потребности, да, чон он индивидуальный коррек Канада. Партагар опция бира пете бира кысох. Сөп, жәрі бері бітті мүктенірі, бүгін күннәққа жүддәқ чөге кепсети болан, оға түмік күрдік бейгі туға тек бітеті, жон мұтығар әбге бітер. Білігін же ұлар, қайдағай, барыстақ ту, оқ туя бетерәді, білігін ұлан кебе қанады. Мен нарманық дейбін. Тамандық бет күрді күрді бар, қайдағай. Мен нарманық дейбін. Лучшее время купить квартиру, это было вчера. Второе лучшее время, это сегодня. Завтра уже не. Ну, завтра я скажу то же самое. Это было вчера, а это сегодня было. Сөп, бүгін ұлар бұлаға бүгін бағарсын. Конечно. Сөп, жәрі. Тем не менее, тоқтиғанығын қолбыра, өскөтен қолбыра атылатшы, тоқыды өжер болағана. Вот сейчас хамы үшіге беремен білген атылық қынады, атылығар болағаны білген әметлығы қынады. Негетер тоқ боларытын, тоқ бар болын сөп, оны қолбыра ұлары ерағынай ол. Түргенник қайырға ме біремен ады, олеген атылығы жабылықын атылан, атылығы қытын бағарап бұлықын атылығын, тоқтан да күттаныман, ары қорсын оғыз болуын, hem бір, олық баран егер, оға түрір, возра сылатар, олеген бүгінген долар олар үшігей. Мен ровно не дегенде бүгін, тоғы детаққана, например, бір пример дақпын, Төрден састыргар корка көһән калбиттер, нар арендадан алып биттер сүрбесел. Онтан алтоннарга чыга хавыттыргар, үләгәттән уже бараган хатарың инде уже белемнән бар биттер. Оны хастыр чыга хан камнастыра кыра же ылар кактыр хох болан калар. Хәп банкалар аткастылар, хайыллар. Онтан налган камнаста бул ботактыр. Оны бу билген алтон хаспыттыгар, хүрбе хал коркалардан баран жете хокалар кынды битте. Ол аренданы уже төләм биттер. Аренда оннугар ипотеканы төләм биттер бул уже төләм биттер аратты булды. Оны чөй батык бәләрен җәләргә спокойно лурыктагатлар. Олыгын булганы менә не дигәнебен. Бу билген яқын адалақын, билген ылаңын, түргенді керді ылаңын төлән яқтақын. Ол глобальный күрдіққына в основном 5 сәтті ғылының бары төлән бітелдер. Ол ең біремеді кәлі ылықтақын. Сәбіп, жарыр кәді? Мен болағына, наоборот, тоқтен барды. 7 раз отмер, 1 раз отрежьте. Шүді тоқуйдан лықына. Хорықтар ұқсан мәне ылаң кәйелдер. Солутау. Ол ең шүді тоқуйдан консультациялаған, грамотный, үші специаликетті консультациялаған бидді. Биддалыны қанады. Кеге бәті олырон бағар бұлағаны ұларын ұрдықтығы дедаққа сен бір сыны чепчәвет инфляция бар. Антон кеге инвестиция күрдік ұлын бағар бұлағына чоғына мен Аркадий күтті сөбіліхевен кені әттеті соттан үшуедік толкуйдан ұлынады. Тоғы дедаққа сыны чепчәвет олғының барын ұрымын сөп.
көрді. Барахан Бәйті олырын бағар бұлағына чоны ылықтақ. Дәрі, Елена? Тон мен чағанай тұту, чағанай жеттігер әтекпін бағарабын. Тәнін тон семьяға әме оғы төрүйір жекірген ұлатар, тәнiyер, онан білеген хамы үшіге екем бігана бар, білеген же тұтағына, тоғытық әйілтен әйіл қайдақ болы білі бәд. Эти господдержкаларын барлықты тоқтатан кәйектір еді. Оча он төтер біргенна қалын қалын. Сөп, дәрі. Лақсыр бұлақ бұчы. Минеме билген туттар жетил хар хамы шөй жаханын, онтон только жоннор үчөйдүк толкуйдан оңоруктурна жаханын. Жамақтанабын бүгін кәлем бігеге беребетер кітті бұкытығыр. Чайпетім Көрдік Республика бір бастың риэлтордыра же тұтатшылар бүгін бігі студия бұтыл жеттірі болылар. Онна еқа тұстақ тұханнақ етінерелері бір біттері болу ден біге әрінебет. Болғанын көр бүкітер мақтанабын, барыта бәғыттықтан тұлықтақ әтенгі олар бітер бағарымын көрсін.